mind, you can pronounce your name so that clarity will be there. Yeah. How do you pronounce, please? Maharaj Sanajauba Leishemba. Maharaja Sanaba Leishemba. Sir. Take, please. Honorable Chairman, the government of India has established for criteria Manipuri language. for granting classical status to the modern Indian languages. As of now, the Union government has granted classical status, language status to 6 languages that fulfill the criteria. If the criteria to grant classical status to a language are considered, then Manipuri language certainly qualifies to be a classical language. However, no language of the Sino-Tibetan, particularly Tibeto-Burman subfamily, which has been one of the major language families of India, has been considered for the status of classical language. Please. I strongly believe that there are ample evidence. You have to lay it on the table because it's a special mention. Yeah, therefore, I request the government through this August House to grant classical language status to Manipuri language. Right. Thank you. Thank you. Roshambaji. Sri Kanakamada Ravindra Kumar. Awareness campaign tawjaraga mayam mikap thoga imasina khonje laksalaga akoi wajasina ekdam budi lawsing akhangba knowledge piraga mamangda akoi naharol sing wajasina maninga leibidakanda imasina isasing gidamakta tungi mirol gidamakta tungi chei tungi saisu kaya gidamakta kai mopot amakak akoi ngasi mirolna Kambiram masi haibagi pochne koina lawi na doise natragadi ekoi ipai mu layo de masuna na ekoi ni sofi ingi ore bisai su singi na makta kari mo polam do kambiram de gadi imal manipina asam de laik tamaga asam sagagi thabak yam lai chamba jai haibagi poche tandang ma kambiram de gadi asi ekoi na si ipai se nasi ekoi layo de oja si kambiram ma chu ko ya jai su na I should have been able to go. I could each eye is soon enough. We have a jacket said, Mutpunai and go with the open palms. Not regularly, nothing as you were able to study. Say Yankee, say Shang Madunadi, Assam the Manipuri had said. So in Mutkakanda was said, Nipan Tamba, me Maron Namba Chati. Ekoi meeting busy at Honadi Lampu Nakalamda. Adu ekoi gi asigumba letter meeting gi chapot gi matang na naina bata meeting meeting gatin bawani ngasi meeting se meeting dalam da bada ekoi gi lila gumba sumang lila natragi ise gi program mo edam tara badi ngasi gi policy min na phamam le da puna bi da ro ai samaksu asime am da haja na jeri ko waro gi ai samaksu a meeting ne badi adu tawre ada tawre silli ga haksang am dega da tu ko jaw gi ya matam da adu aku mai ne di kana chillasu kana nar su ko bon heta cheli asi de koi meeting bi manu masi khara je dum tawi nakalam da di thongna yam da pai ain ahan ma makta da mai phabu hanana thagat jari ngasi mutra ma pan surba mai phagi awareness asi de ko singna awaba leitana masagi achin ba kya hudo piraga corona virus ki akiba marak sida Corona virus ki akiba mayam den muina biraga imar ki damakta imaru ki damakta sudu kire se masi gi wakanda sadagagi isona sayang ekoi gi maliam sida pungha gi rabai khali lon ki damakta chungare se masi kana gi damakta no imaru gi ni imagi damakta ni maitai imagi damakta ni khali da thoi se jam nuai te ngasi atopa organization mayam ama lai atu mangjing nana masai awaba thidana Mangkin nana masai awaba kidana, pun kudingi jatuna, pun puna maklegi kana Christian tang pira kona te kona laise masai batang ka laise kana no khabi banate masai awabu yoga masai mango tongba kidana jin ramang da masai asin bakai tu pira ga pun kudingi awaba program tau se masigi mamal jam na laise adu ai jam sa na haijeroi apni ojal binesu jam na election ka takira me adu gi mai phagi president seram herajinesu election Asi akwai September gitang kunmathoi Women Action Committee for Village Protection la kipu kunau akwai office makta ta bhamjai ba me pharmacy di
अखोई हौजी हौजी बार्निंग इशू ओइरिबा एसोसिएट ऑफिशियल मणिपुरी लैंग्वेज असीगी मतंगदा अखोई एजिटेशन धरना के अमरोम अमा चथगरे हौजिसु मखा ताना चथरखिनी चथबगा लोइना लोइना ना अगस्त की तांग 13 असीगी मतंग से अखोई खितंग मिफम असे हराउबा फोंदोकपो ओइना अखोई यामना अखोई सपोर्ट तौबिरकपा अखोई दमकते लेपिरकपा चोंदोकपिरकपा अदुगी मतंगदा खितंग मीडिया दा अखोई थमजबनी आईडी अखोई मणिपुर स्टेट की और इनर की एमपी हजी पार्लियामेंट फंबीरीबा पाबोंग आर.के. रंजन की मफमदा अखोई मैफा की तरफ की मेमोरेंडम अमखक अगस्त की तांग 13 अखोई खुसिनकी मधुगी खुसिनबदुना ngarang तारीख 19 एमपी ना पार्लियामेंट पुथोक्पीदुना अखोई एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज असीगी मतंगदा यामना मरी चुम्मा वाफम पुखटुना थंबीगरे पार्लियामेंट पाबुंग आर.के. रंजन बु हन्ना सुथागचरी वुमेन एक्शन कमिटी फॉर बैलेंस प्रोटेक्शन की माइकैदगी अखोइना चंगजलिबा खोंजंग सिदा पाबुंगना अतैसु मतेंग पांगबिरकनी हाइबा अखोई थाजबा थमली हौजी हौजिसु पाबुंग रंजन जाय फरे आर.के. पाबुंग रंजन